Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Khasi Author Society ha khalai tari uyayong arja arpan rio klabteng man pensai pajba yak jingdawa nak sarkar jela man penlong tin sarkar ani official language yak tin khasi ha jela Meghalaya ha gane jingalang kablong ha wika parking lot clear at west laishim mata de nongilam khasi Author Society bakanthop yu president Dr. DRL Nonglait u principal ka East Jantia Eastern College u Dr. P Nongtru u president society snat cleariat u Dr. Davidson Dingdo kidkhot ka society bat ki nongyalam jo ki sangmalang bapher ka East Jantia Hills district bat ki wahe snong ka ktin khasi ka rung ladang yo ay gani jingdawa jongi bakan lo official language lani ka ktin sarkar hapo ka jalaswa u IS udkar u bomdei khasi lani u bomdei penar lada udon hapo DC office lani hagno office udon kam yakinong penkelaktin lani ki translator hagatuk office u IS u bawan na sabar na po South India na po Rajasthan u batray hapo Meghalaya udon kam nong penkelaktin but kini kinong penkelaktin kidai banlong na gajak benriu jongi jai benriu khasi penar bat kane ka wanra ya ka jing yo kam yo jam haki office sarkar man ka wi pegawai department don kam ya ki translator ki nong penkelaktin hapo jong ke jela Meghalaya bat katnu ngut ki ban yo kam yo jam na ka benta jong kane ki balong ki translator lani ki nong penkelaktin kebalai lada ka ktin khasi ka rungkung ka official language lani ngala banom ka wishwa chwa ban poi chaka schedule chaka kernit ka bapra iton kam chwa ban pendrung ya ka ktin khasi kung ka official language lani ka ktin sarkar bat kata galong kalenti chaka schedule mentang idang yele ye kenu ke exam ni don kam ban thok de ktin pharem kumbala phai mai phang chakmat balai kiwe ki pass IAS balai ki pass ki tu ki competitive exam bapher the one for Meghalaya nang ban kren ya ktin phareng lan ktin khasi namar baki thok ya ke exam ha ktin la jong bat kata kade ktin Hindi lani haga ktin jongki ki pasi kini ke exam namar kata kadan kam yingi menta ban yele ting lingba jong ni ke jingdawa jongi kabalong ka issue jong ke jai benriu ka issue jongi kalong ka mat jingdawa jongi paka ktin khasi kadai ban rungbait ha ki office ha ka kung ktin sarkar lani ka official language hapo jong ke jela jongi namar balai ni don kam ye gani khnang bangila ban yai chakmat lingba chak sarkar India hangte po Delhi ban pendrung no eka kumka ktin kumka wena ktin hapo India ka bala itho de sarkar bat kata kalong haka schedule kabasau menta habangile ye kanu ke exam kamtam ki badon haki college ki hikai college bat kiwe ki ong kani ke national entrance test exam kabangi yele don kam ban tho ha ktin pharek lada ktin khasi karung ha ka schedule gi la ban tho de ktin khasi bat kani galong ke pan suk bha ki ye ki bri jong ban pass ye ke exam namar bangila ban tho ha ktin lajong kawai pat lada ka ktin jongi ka ktin khasi karung lengpa jong ki dawa jongi kum ka official language lani ka ktin sarkar po jong ke jela ka sarkar ka don kam ban mang ya kata ka bha lani ka song pisa na ka benta kinu ki seng lani ki department lani na ka benta ki scheme ki kran ban penyok fon na David Dingdo Ibarong President Jongka Khasi Author Society Senat
Lihat Nangta I Dr. Hepolmi Bang Lai ke jingkran pediang mene Ngiran hangnya bon kiri orang ba Dr. P. Nong Pru from principal jong ke Giant Eastern College Nangta Ima Justin Dekar Wahid Nong jong ke Lihat West Dr. Kamper Bawat Kot KS Pelakran Nadu Mene Kinong Yalam Jong Kiseng Bhalang Baro Nadu Khasi Students Union Nangta ka Jantia Students Movement New Trap National Council New Trap National Youth Front Jantia National Council KSYC FKGGP Matkum Juro Ima Pama Wehe Senong Jongka Senong Sutenga Aki Khab Jongka Khasi Auto Society Agni Gishnan Gumju ki Khab Jong Khasi Auto Society Nagaseng kami na Shillong Bat Kitwig Bawan na Kiway Pat Kisnat Bapher Natay Kinoy Kai Nagi College Nagi School Bat Kumjuro Kinong Pulie Nagi College Bat Ki School Bapher Ngai Kublay Yapia Kanika Nok Haisni Kabasuk Sing Bat Kabapengan Hapdeng Kajing ya pensya skor ya kinong kren yo fer ngaslo kembang abdon su banong hanrei dan kami ban bendrat katu kami ya kai kaba kini kinong kren kibla kren sakmat kila dep ya kedau ki para ri bei baro bat ki kon ki kseu jong gabri unyo trep Kikun kiksiu jong unyo trap unyo wasa nilang kawai kajat benriu barkani kajat benriu kandang im lada kaktien kadang im haba im kaktien im kajat benriu ngakwa bapini ong lang ya kata haba im kaktien Haba im kaktien Haba im kaktien im kajat benriu ta kublai sibon gakwa iya kaban hai sedu kabasdang lengkot nadu kapur bakari India kalayo ya kajing live doit na kajing sunsyar jong pareng agas nam kat kanai spa sabonyo lapan traikam ya kariti sunsyal ni ka constitution jong gari India kas nam khat khandai spa san ho bat habala pantrai kam ya kini ka constitution jong gari India laburu ya ki schedule bat ka schedule ka bedai bat ka jing itu ikiktien ka dei ka age schedule lane ka khanet ka bafra Hakabasdang, hagasnem kat kanai spa sanpo, kat sautli, ki jaj tien jong ki jaj benriu ba kam he pai, hari India ikla yorung apo, ka kernit ka bapra lani ke schedule. Nangta hagasnem kat kanai spa kandai poar, laitli ki jaj tien ki batmai, lapenrunga ke schedule. Hagathang sete lammingi, Kidam artli ki jatien ki batmai ki bala yoronga ka por bat kita kelong kaktien Manipuri bat kaktien Nepali ki paiba khasi ak do por ki milanti mangi khasi of society ni milanti bagas nem khat khanai spa khandai par kaktien khasi ro khadai ban yo banrong hanrai namar ka sarkar jala bat kinamik mat se parliament Kiklam la banle yakakam hakar kam kabadai kaktien khasi kam semrung kom ka agenda item lane ka mat yakren ha parliament hagas nem khatnai spa khandai par kom ta kam semlayo la banrung hagas nem arajar lai saut li ki wai pat ki jaktien ki bat mai la banrung age schedule
haka kernet kima pra bat nang ni nakadong sete lamingi kawai kejaktian kalayurung haka snem arajar pulai bat kata kade kaktin bodo ni dan perkat bagas snem arajar pulai kaktin kasi kalayurung be haka kernet kima pra helse tan kaktin bodo kabalayo bandrung haka kernet kima pra amdan haka list haka agenda am sempan kre ya ka bil na ka benta ka tien khasi na ki jak tien hanne ka dong se te lami lawan ra ya ka bil tang na ka benta ka tien bodo ki parari be ka daw kolong baka sarkar jala baki nami khmat kem sham la simkhia hadu kasnam arajar lai deina kata daw hagasnam arajar lai marsan tip bayi tien khasi lam yakrana parliament MP jongi wasyong balai am pendrung lang yak tien khasi pendrung lang kumno haba musim pha dei ban pha daga sarkar jala lengba ka political department second Ministry of Home Affairs balaraga Ministry ka sko day badle da kam kan pen kre ka bill banbu hakadar ba thawan parliament habak sabha ka sarkar jala ba MP hadu arajar lai kim shimle ya ka kam ka badai banle kom ta ka khasiyat ho society kale khiya to por ka jingalam Jong uma WR Lat Flang como president, Badba Friction Kalsiying como general secretary, Bandawan of chief minister, Baka cabinet hagado po jang sarkar jala, Ban Pulong official language, Lanik tien sarkar no, Yakak tien khasi. Ngilalet ben yakendu, siya baro ki MLA do por, Baro ki minister do por, Komda kasnem R1000 san, lawan ra ya ka Meghalaya Language Act bat la pelong ya ka khasi kom ka tien benrap jong da sarkar lani associate official language ki garoro ki pat garoro kila yo ban rung lang da por wat la ka jing tresitam ka dei jong ka khasi author society ki parari be ni perkhat Badian R1000 lai ngin sayona kaji tho hapa ka kernet ka mapra hanrei jar hadu mata niyai kentu ya ka sarkar kala thong ya ka committee ka official committee for inclusion of Khasi language in the schedule kata kadai ka committee ba thundar sarkar ya long hat jong ka committee hanrei ka jing ya trailang hapden ka sarkar jala bakinong mikmat kam simla long hakar kam ka badai komta am simla ya kaban penurlong ya kini ka jing dawa ka Khasi author society haba kala thai ban pha yikikot bagi kijing penken mau hagas nem arajar khat nyo ngila pelong da ka jing yat ba hangte hanong ba silong kinang tho kibala rang ba kibala norta kinoi kai college bada university kyon mengkong ngine mi ba mangi tele randi sampon ru pongot ni don ngine yat procession te numdan bapak tio yangi ngrang hagdo por ngin khatya baro kiseng bhalang kiseng treman sabha ki phaiba namar khani kande kamat dawa tangjong ka kes hanrei jong o phaiba nyotrap jong kabri nyotrap baro kawai komtai la pelong ka jiyat pener ngiu nangtai na jayaw siap samaran student hasilong Baras nem arajar khapra ngila pelong ya kijing ya paiba nangte namaran nong thamai samaran malki
Anda baga sorkar kalau i ke jingmi jang paiba daki bon hajar simit ka sorkar ka penkre ya ka assembly resolution namaringa penong ya kata ke jingat paiba haka por barang assembly lepas ya ka Meghalaya legislative assembly resolution ban kerpat ya ka sarkar India ban penung no itin khasi ya ka khnet ke bapra balang tro por lang balem penung lang ya tin garo yemla banong ei namar ya dan lang hang ne apo ka jela Meghalaya ki jaj ban riu khasi pnar bat ki jaj ban riu garo ki parari be hadu mentaro wala dala pa ya ka assembly resolution Saka Home Ministry daga sarkar jala, ka Home Ministry ikamba kam donjing kemu banle ikne kam. Haubnai December lapa ekri solution nakaliang jongi ke kes. Haubnai January jongasnam khatnai spa kasnam arajar khatnai ngumar benang. Ngilalek ban budin ngile kendo yaw minister beripet ya ka Ministry of Home Affairs kom juru yung Minister Khanna jang ka Ministry of Home Affairs ila persyang wan paro ye ki kopi wan pentep siya Prime Minister ban siya President ila yo ya ka jubab ba ka Ministry of Home Affairs kadang pe benia ya kene ka kam la pentep yang ba ki don lai pa protoli ki ktien ki ba ka sarkar kami kadang pe benia Baka tin kasi kadai kawai na kita ki lai po pratali. Ikmilanti bale se hapo ki khandiat snam lani khandiat bnai jong atui ka snam ansale ekbaran kam. Rajnath Singh ubalang Home Minister to por habaya kendo haying yawo ula ong yangi ngala dabiat kran ye kene kam baru Prime Minister New Bok Union Minister ula siapkan kendriak kamno dan pekno ya ke defense lawan da way pat Minister ba pek ke Home Affairs hado menta kene ke kam kadang sakut komta kat bangidang dawa pan penrung ha ke khnit ke bapra bat kat ba ke sarkar kami kadang pensa teng ya kene kam kamat jingdawa bakerki kalong Bang nang penlong tin sarkar ba purano official language ya ka tin khasi ka Ministry of Home Affairs kontam dan daw ban on ba amla ban penlong official language ya ka khasi ka political department ka daiban pen kreno mador ya ka revision lani ban review no ya ka Meghalaya Language Act R1000 ban penlong no yang tin khasi on show tang ka associate official language hanrei ka official language lani ka tin sarkar bapura nga kermen baki officer baki minister beripek ya ke political department on sim ya kene ka jingdawa kamangi pensngaw gane opor batpen krena mardor ya ka special session lani kano galanti ka pila balle tang ba ka tin khasi kadai badyo jing menjurnoro now governor hakini kitayo banwan kom ka tien sarkar ka bapura Ninayo ya ke jela bapura ladu kasem kada spa nyopar kinayalam jongi gila klet no ya ke tien kom Mizoram but kini ki khna MA ki ba tho dissertation manta ki le research lani wadnia ya ke tien jalapet tin tna bakran jalapet halakadong hanar tiang hawar jantia
bat enam kerdo topik lane pang wat belia. Namar balai ngirus pa palat ha kitintenat kiwai kinyapet ya kita no kipang nakikot baper ni ngin wat belia bang penroy bang kentiu gini kitintenat ngin lom yiki skor jingtep lani ki data ngin hirbnia bab analyze yaki hanta ki kitintenat kinem kak tin pedeng kan yang rang bajuan baka judgment real hanyo trap kan yang rengkat kedan kan lang marsyak baki wepat ki judgtien baki wepat ki judgment real ya khat number kata am tangi ki seng bhalang hanrei yeki political party ya baro mentangi dan lai posan ngot kinang nikmat kasih kini baro kidai banyerak tilang ban pelong official language ya kektien kasih baka jingdawa kalam ban le ya kata hapo umna yayong jong kasnem ar hajar ar bon reo lada amla ban le ya kata ngilek penkan mau ya ta sarkar bat ngilek dau padba nadu mingi jong kabriun yo trap siadu setni jong kabriun yo trap nadu ribhai sate bat siadu shati sha southwest hills jong kabriun yo trap ngin mi ringkat srup ban penkan mau ya ka sarkar nganget kini kijing khat kini kijing kentu kini kijing kerpat kin poi be saka skor jong chief minister ki arbot ki deputy chief minister ki minister bat ki sanpo ki lai pho sangot ki MLA khasi benar ki jongi ki perlok bat ki parari be nganget katho ki mencai kelabian ngasih kwa bani pertabian saya sen haba em kaktien em kajadin reo haba em kaktien haba em kaktien kublai sibuan kublai sibuan